Selam aleykum hürmetli seyirciler. Bu UA TV stüdiyada Ukrayna haberleri bugün Mart'ın 26'sı Bazar ertesi konu. Ukrayna Milli Gvardiya konunu kaydetti. Gvardiya 4 yıl evvelsi 2014 senesi başında Rusya işgalcilerini tarafından Kırım'ın zapt edilmesinden son teşkil olundu. Terrorizmge karşı ameliyatının keçirilip başlamasından sondan basta 212 gvardiyalı elak oldu. Bunun hakkında Kyiv vilayeti Starekoyun'da yerleşken Milli Gvardiya bölüklerinin halkara hazırlaf merkezinde geçirilgen tedbirler vaktinde Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko bildirdi. Kaydetkeni ki bu serbest demokratik devlette yaşamak hakkı için kureş bütün Ukrayna boyunca alıp barıla. Donbass'tan başlap Zakarpatya'ya kadar her bir regionda Milli Gvardiya askerleri Rusya tecavüzü ile cenkleşip memleketinin menfaatını koruy, nizamını teminli ve cinayi zulümleşlerini faaliyetini toxtata. Повсякдень, виконуючи відповідальні бойові завдання, Erkun mesuliyetli harbiy vazifelerini eda etip, Ukrayna'nın Milli Gvardiyası Mudafa kuruculuğu sahasında enzimanevi yenilişlerini yerine getire. Adım dünyanın ileri memleketlerinin standartlarına yaklaşamız. Hızlı surette idare ve bağ sistemaları muhkemeleşe, logistika toxtamayıp inkişaf ete. Silandıruvga harbiy texnikanın yapyanı nuskaları alana. Paskalya Sukutu, Donbass'ta vaziyetinin idare edilmesi boyunca uç taraflama kontakt grupası, NATO zonasında sınırlav yollağı boyunca Paskalya bayramları vaktinde ateş toxtatuvu hakkında anlaştı. Bunun hakkında OBSE saytında basılgan kontakt grupasının beyanatında aytıla. Sene başından ateşini toxtatuvu hakkındaki 3. anlaşma Mart'ın 30'unda Kyiv vakti boyunca gece 0'ını 1 dakika geçkende amelge geçirilmeli. Deneli beyanatta. Hatırlatam, sonki sefer uç taraflama kontakt grupası tarafından geliştirilgen sulh rejimi Mart'ın 5. günü yarı geceden ilan edilgen idi. Fakat işgalciler atok uçlarına rejiminin başlanmasından 1 saat geçkende ateş açkan idi. NATO ile gelecek sene için işbirlik programmasını Prezident Petro Poroshenko bu hafta imzalayacak. Bunu Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik integrasyası meselelerinden baş nazir muavini Ivanna Klimpush-Tsintsadze bildirdi. Onun sözlerine göre yanı vesikada islahatlarının amelge geçirilmesi boyunca vazifelerinin sayısı artırılgan. Şu sırada milli hafsızlığa olabilecek tehlikelерге karşılık ve milli tenbiye sistemasının işlep çıkarılması közde tutula. Bunun ile müdafaa mahsulatı keyfiyetinin devlet keyfiyeti sistemaga meydana getirilmeli. Alyans ile işbirlik hakkındaki milli programmanın esas modelleri çarşamba günü Brüksel'de Ukrayna NATO komisyasının oturuşunda takdim edilecektir. NATO'ga kirişimiz hakkında uzun müddetli bir vazifedir. Demek içki islahatlarının geçirilmesine dalmak gerekmez. Tek müdafaa ve xavfsizlik sahalarında degildi bizim alyans azam memleketleri ile tek harbiy jihetten degildi. Demokratiya manasında da bir etken sahalarga dikkat ayırmalımız. Hukuk üstünlüğü, basar iktisadiyatı ve insan haklarının koruvu sahalarına. Hazır olganımızı hissetkende bu kapılarını hamağa başlarmız. Kyiev'de Rusya elçihanesi yanında Kırım hukuk koruyucu grupasının faalleri Akkuşlar Gölü adlı aksiya performansını geçirdi. Tedbir maksadı işgal etilgen yarımadada insanların kuvvet yolunun gayip oluvuna cemaatçılıkının dikkatini celp etmektir. Hukuk koruyucularının malumatına göre Kırım Rusya tarafından işgal etilgeninden son 44 Kırımlı gayip oldu. 17 adam tapıldı. 16'sının takdiri hala da belgesizdir. 6 insan ölü alda tapılgan edi. Daha ikisi azatlıktan mahrum etilgen. Kırım hukuk koruyucu grupası vakalarga Rusya kimiyetinin alakası bar olganını farz etti. Ответственность граждан Украины. Bu gibi aksiyalarda Ukrayna vatandaşlarının mesuliyeti şimdi pek imiyetlidir. Binlerce insan kelmeli. Vatandaşlarımızını tutup esir ve hapis etken terörcüler kureyşinin nevbeteki kısmının başlanmasını bilmeli. Endi Ukrayna'nın her bir vatandaşı bu pezevenklerden vatandaşlarımız hakkında soracaktır.
Цей перформанс присвячений тому, що Бу Кырым территориясында инсанлардан олай ятханы деселерні Кырымда Русия Федерациясы территориясында олған вақаларны кормемек интылуларына бағышланған перформанстыр. Шу ақ құшлар гулюде шу жүмледен о Совет бірлігінде дайыма мойын вақалар вақтында қойылайды. Украина тышқы ишлер назерлігі Русия Кемерова шерінің тыджари мерkezінде олған яңғын нәтижесінде вефат еткен ядам яраланғанлар арасында украинлілерінің бар олғаны қында мәліматны тәшкере. Бұны UATV телеканалына тышқы ишлер назерлікнің консулы қызметінің башы Василь Кириллович білдірді. Қайдеткеніне көре шымдыки мәліматқа бинайен яраланғанлар арасында Украина ватандашлары yok. Русия февкуляды вазиетлер назерлігінің мәліматына көре яңғын себебінден 64 инсан әлек олды. 44 яраланған. Тиджари мерkezінің 4-нче қатында яңғын базар күні туташты. Анда кинотеатр ве бала ойын одаларым ярлешеді. Атыш тұндырылмесі 17 саттен зияде сұрды. Ола білген себеплері арасында бала әгленжелері мерkezінде паралонның атешке берілмесі ве кинотеатр районында қапаламының ола білмесі. Қайдетілі. Вақа бойынче жинайет іші açılған. 4 инсан яқаланған, олардың арасында яңғынның туташмасы мүмкін олған ханенің кераджесі да бар. Каталонияның сабық башы Карлес Пучдемон бүгін Алманияның Шлезвиг-Гольштейн федераль топрағының махкемесі огынде турачақ. Кетеша черчевесінде саясетчінің Испанияға берілмесі қандаки меселе әлі тілежек. Қарарны алмақ ечун Алмания прокуратурасында 60 күн бар. Каталония үкіметінің сабық башы Карлес Пучдемон дан лех сынырыны кечкенде мартның 25-інде яқаланылған еді. Кечкен жұма күні Испанияның юқары махкемесі тевқиф етілмесіне халқара ордерні берген еді. Каталонияның сабық етекчесі девлет авдаралымасыны тешкіл еткені ве девлет васталарыны масраф еткенінде қабатлана. Қабаты таздықланылса 25 еллық апиз жазасыны ала білежек. Сауд Арабистанында ракета дарбесі нәтижесінде бір инсан әлек олған. Эки адам яраланған. Үкіметке қаршы тұрған исянжи хусусиетлер тарафындан идаре етілген Йемен территориясында 7 баллистик ракета ұшырылған еді. Сауд Арабистанның аваму дафасы күчлері ракеталарны еліне кечіріп олды. Амма парчалары мескен евлерге тұшты. 2015 сенесінден башлап Сауд Арабистаны башлығында коалиция Йеменде исянжи хусусиетлерге қаршы арби амелиятны кечере. БМТ мәліметіне көре арби әрекетлер вақтында анда 10 бенден зияда инсан әлек олды. Урметлі серджілер, бұда қиқаға бұл сонки хаберамыз еді. Дады чоқ хаберлеріні сізлер сайтымызда UATV.ua көре білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.